Allah sallallahu alaihi wasallam arnanno l'islamu on e yimɓe ɓe tawata ko yimɓe feereɓe mokobaɓe feereɓe ɓen en yewtuno ñanden ka darsu arano fi Suwayd ibn Samit. hande ko wonɗen yewtude ko fi Iyasu ibni Mu'adh. o wi Iyasu ibni Mu'adh kana gulaman hadatha min sukkani Yathrib. on ɗon hari ko suka kecco mo tawata no fuɗɗi tum mawnude jeyaɗo e hoɗunoɓe Madina. qadima fi wafdin min al-Aws ja'u yaltamisuna al-hilfa min Qurayshin ala qawmihim min al-Khazraj wa dhalika qubayla harbi Bu'atha fi awail sanata 11 min an-nubuwa. o wi o suka wiyeteɗo Iyasu ibn Mu'adh hari ko suka kecco jeyanoɗo e hoɗunoɓe Madina. o ari noon e jama ɓe tawata gorol awsiyankoɓe hoɗunoɓe Madina no immine yahugol Makka fi ɗaɓɓugol ko yollodira e beldigal ko wallidira ko ɓe innata konfe on ɗo e haala sukaɓe ɓen no ɓe famira ko wiyeten alliance ma ko ɗum wiyete weldigal, hawtitugol beldigal hakkunde yimɓe, yahugol ɗaɓɓa ɓe welda, ɗaɓɓa ɓe wallidira, ɗaɓɓa ɓe huno laawol, ɗaɓɓa ɓe tawta, ma ɗaɓɓa tawtayɗo ɓe. ɗum ɗon fuu ko helfu wiyete. ɓe ari noon tawi kamɓe awsiyankoɓe hiɓe immini jama imminaɓe fiyo ɓe aru ɗaɓɓugol ɓe ɓe weldida ko wallitoɓe e Quraysiyankoɓen hara ɓe kafay haaju, ɓe kafay gere si yani, si tawi wallidiral yani fof mum hara ɓe kafay. ɓeewi noon Madina ɓe ari fi ɗaɓɓugol weldeteɓe ka Quraysiyankoɓen ko wallitoɓe fi si tawi hara yani hakkude maɓɓe e Khazrajiyankeɓe, ko wallitoɓe e hoore yimɓe maɓɓe Khazrajiyankoɓe. tawi ɗiɗo ɗiɗi ko gori ɗiɗi wonnoɗi Madina joginoɗi doole kono hari hawre toujours harayno hakkude maɓɓe. Awsiyankoɓe noon tawi ɓe ɗuuɗa fota, ɓe faala noon woɓɓe goo ko tawta ɓe wallitoɓe e hoore Khazrajiyankoɓen si ɓe haaɓi. moggo noon hare wiyeten nden harbu Bu'atha, nden ko hare wulnode hakkunde Aws e Khazraj, hare memminnode sattindeji ɗuɗuɗi e fitnaji ɗuɗuɗi waɗunode hakkunde Aws e Khazraj, yimɓe buymayi e muɗum. ɓay noon tawi neɓataka nden hare fuɗɗo, neɓataka nde memmino, Awsiyankoɓen no andi kamɓe hari ɓe lo'iri sabu angal ɗuɗugol, ɓe yahi noon ɗaɓɓugol jama ka Quraysiyankoɓen ko wallitoɓe tawta ɓe hara si gere yani ɓe waway ɓe wallitade, ɓe waway ɓe tawtude ɓe fof ɓe haɓa. ɓay si hilfu waɗi hakkunde leƴƴi ɗiɗi ma hakkunde gori ɗiɗi, haray ɓe halday woni ngolol memangol waray ngola kadi memama fiyo gere on si ari hara ɓe heɓay ko walla ɓe. tawi noon o suka wiyeteɗo Iyasu ibn Mu'adh ko ardunoɗo e ɓen imminaɓe, délégation molanaɓe imminaɓe fi argol fi ɗum ɗon hitande nulede nulaɗo yarata duuɓi 11. tawi ngaygu ngun hakkunde Aws e Khazraj no huɓɓi fota e nder Madina hakkunde ɗiɗo gori ɗiɗi, no wiruɗen ni hari Awsiyankoɓen no fanɗi ɓuri Khazrajiyankoɓen, Khazrajiyankoɓen no ɗuuɗi ɓuri Awsiyankoɓen, ɓeɗo noon no ɗaɓɓude ko wallitoɓe tawta ɓe. falamma alima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi maqdamihim ja'ahum fa jalasa ilayhim wa qala lahum hal lakum fi khairin mimma ji'tum lahu faqalu wa ma dhaka qala ana rasulullah ba'athani ila al-ibadi ad'uuhum ila an ya'budu Allah wa la yusriku bihi shay'a wa anzala alayya al-kitab thumma zakara lahum al-islam wa tala alayhim al-Qur'an.
nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓay humpitike fi argol o jama ɓe awsiyanko ɓen immini tawno e maɓɓe Iyasu ibn Mu'adh on tawi ko suka e hakkunde maɓɓe kamɓe immina ɓen nulaaɗo Allah seeni ɓay ɓe humpitike argol ɓeeɗa ɓe seeni ɓe tawiɓe ɓe hewti ɓe hiwriɓe ɓe jooɗi moggo maɓɓe on say nulaaɗo Allah makani ɓe kamɓe délégation arɓe ɓen o makani ɓe ene harayomi tindin on ko ɓuri moƴƴude di ko arɗon fi mum kon ɓay ɓe hunike laawol wonde ko addiɓe ko ɗaɓɓugol ko ɓe wallidira fi gere si tawi yani hakkunde maɓɓe e hadra jiyankoɓe nulaaɗo maaki a on accay mi tindina on ko ɓuri moƴƴude di ko arɗon fi mum kon on say ɓeyni ko hen ɗum woni ɗum nulaaɗo Allah maaki awa hinolan ɗo komi nulaaɗo Allah no lilan e jiyaɓe makko ɓen fo yomi nodduɓe fi yoɓe rew Allah kanko tum hara ɓe sirkanali mo hay e hunde o jippinanilan deftere o jippini deftere e an on say nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam sifaniɓe ko hen ɗum wiyete l'islam diina ɓuttu diina jokkere enɗan diina laaɓal diina woɗɗitagol e rewgol kona Allah diina woɗɗitagol e jikkuji bonɗi diina woɗɗitagol e rufo yiiƴe e yarugol beere e waɗugol zina e dendaningal jiiɓiɗi koni kon e kona diina nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam sifaniɓe moƴƴereji koni kon e l'islam ko hen ɗum l'islam noddata e mum o janngani ɓe alqur'an fa qala Iyasu ibn Mu'adh oɗo suka wi'i e qawm hada wallahi khairum mimma ji'tum lahu on say kanko suka on sa o inni e onon ɓe yimɓe onon o jama ko o sifani en ɗo mi wondiri Allah ko ɗum ɓuri moƴƴude diini ko addi on fi mum kon fa akhadha abul haysari Anas ibn Rafi rajulun min al wafdi hafnatan min turabi al babha farama biha wajha Iyas wa qala da'na fala amri laqad ji'na li ghairi hadha fasamata Iyas wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ansarafu ila al madina min ghairi an yanjahu fi aqdi hilfin ma Quraysh o suka wiyeteɗo Iyasu ibn Mu'adh ɓay o holliti yimɓe makko ɓen kamɓe groupe arɗo kamɓe jama hewtuɓe ɓen imminaɓe ɓen fi yo aru fi ɗum ɗo kanko Iyasu ibn Mu'adh o inniɓe ha enele ko gonga ko oɗo wowlani en kon ko ɗum ɗum ɓuri moƴƴude di ko aran ɓen kon en ari fi goɗɗum kono en heɓay ɗo kadi goɗɗum go haray ko ardu meɗen ɗum bonani ko o sifani en ɗo fi mum jaɓugol meɗen ɗum ɗo ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude di ko addi en fi mum ko on say o wiyeteɗo Abul Haysar imo inne Anas ibn Rafi tawi ko gorko jeeyaɗo e jama o imminaɓe ɓen tawi ko o mokba jeeyaɗo e imminaɓe ɓen on say o ƴetti tamande leydi jeeyandi e mbullari ndin Makka ɗon o ƴetti ɗum o feri yeeso Iyasu bo o ƴetti tamande mbullari o sarki o yaka yeeso makko o sarki yeeso Iyasu ibn Mu'adh o inni heere terti en woni finnitu en mi wondiri gurdam anda o yaali mi wondiri Allah o wi mi wondiri gurdam anda ɓe wolayno ɗum ko addi en kon fiimum wona fi ɗum ɗo addi o ƴetti bulla tamande leydi o sarki yeeso Iyasu ibn Muawiya ngal yeeso makko ngon on sa o inni hey ko an wona fi ɗum ɗo addi en ko addi en fi mum kono hitti ɓuri ɗum ɗo on sa Iyasu fanki nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓaŋi accitiɓe on say ɓe yimmi ɓe hooti Madina e hoore ɓe gañaaki ko addunoɓe kon hakkunde maɓɓe fi waɗugol alliance hakkunde maɓɓe Quraysh en ko ɓen tawi joni ɓe perdi fof ɓe perdi
jokkugol nulaaɗo on ɓe heɓaali kadi ko ɓe arani kon fi humugol ko wiyete kon beldigal hakkunde maɓɓe e Quraysiyankoɓe ɓe. wa ba'da rujuhim ila Yasrib, ɓaawo noon ɓe hooti Yasriba yani Madina ɓe hooti, lam yalbas Iyasu an halaka, neɓaali hay seeɗa hari Iyasu kan feƴƴini. wa kana yuhallil wa yukabbiru, kono e nder ko feƴƴinta kon hari mo sintirde imo wiide la ilaha illallah, imo wiide allahu akbar, imo sintirde imo habbirde, himo yettude Allah, himo subun hinde fewndo ko o mayata. ɗum ɗo andini jama on goto sikkitaki wonde Iyasu bun Mu'azu on o may ko julɗo, ɓay ko mayata imo wiide la ilaha illallah, mo wiide allahu akbar, mo wiide subhanallahi walhamdulillah. tawi noon goto sikkitaki wonde oɗo kañum hari o silmi. jamaɓe o ardi ɓen ɓay jaɓali kanko o silmi, ɓay o hoyoti Madina woni ha o feƴƴini ko feƴƴinta imo wiya la ilaha illallah, subhanallahi alhamdulillahi allahu akbar. ɗum ɗon holli wonde goto sikkitaki wonde kanko ko julɗo maayi. no jeeya e ɓen ɗon Abu Zarrinil Ghifari, yani kamɓe ɓe nulaɗo Allah weeɓitani l'islam, ɓe tata ko makko baɓe feere, ɓe halanaka gori, wonaka jamaji luttuɗi, wonaka musidde. Abu Zarrinil Ghifari oɗo kana min sukkani nawahi Yasrib, hari kan kadi ko jeeyaɗo e hoɗunoɓe e sera Madina, wonaka nder saare o hoɗuno, ko ka seraji o wonno, ka fulaso. wala allahu lamma balaga ila Yasriba khabaru mab'asi nabi sallallahu alayhi wa sallam bi Suwaid ibn Samit wa Iyas ibn Mu'az waqa fi uzni Abi Dharrin aida. o wi ɓay yottike khabaru nulaɗo Allah on sallallahu alayhi wa sallam Madina, ɓe Madina humpitike wonde nulaɗo nulama Makka, jeyaɗo e gorol ɓurgol dolnude, ɓurgol himmude, ɓurgol marde dambe, ɓurgol kadi reenade. ɓay ɓe humpitike ɗum, tawi noon ko hombo humpiti ɓe ɗum ko Suwaydu bnu Samiti e Iyasu bni Mu'az. oɗo ɗen humpiti, ɓeɗo ɗiɗo humpiti ɓeeɗa fi habaru nulede nulaɗo Allah on sallallahu alayhi wa sallama. ɗum ɗon yani e nowru Abu Zarrinil Ghifari, ko ɓeeɗa humpiti kon fi mum yani e nowru Abu Zarrinil Ghifari, ɗum waɗi cuy ka nowru man. waksara sababan li islamihi, ɗum ɗo woni sabu silmugol makko. rawal Bukhari an ibni Abbas قال أبو ذر كنت رجلا من غفار فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل وكلمه وأتني بخبره، فانطلق فلقيه ثم رجع، فقلت ما عندك؟ فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. on say Imam Bukhari rahimahullah o tuuginike e tuugorde o sogginde ha e Abdullah ibn Abbas, o filli kanko Imam Bukhari e tuugorde makko nde o sogginde ha nde hewti e Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. o wi'i ko Abu Zarri tigi woni sifade. o wi Abu Zarri maki hari komi gorko jeyanoɗo e Ghifar. Ghifar ko leñol molanagol e leƴƴi ɗi. min humpiti noon wonde gorko go'o yalti Makka, o wi ko annabajo, kono meɗen waɗi ɗiɗi si tawi ko gonga e si wona. kono min humpitike gorko go yalti Makka wiyeteɗo o wi ko annabajo. mi wi'i noon singa an ma ɗum koto an, bi mana nene goto an. kamɓe arabuɓe ɓen ɓe heewa serbitude fi akh on
siko miñan e siko koto sina wonde hiɓe toɗɗo ɓenna akhi sagiri ɗum ko miñan ma akhil kabiri ma ɗum ɗon aray ko koto kono ɗo o welliti tum o wi'ani yumma goto makko on o wi'imo mahin ma ɗum yahu ka o gorko yewtida e makko no wawa ɗon hala ko singa makko ko ɗum waɗi so o imminimo o immini singa makko o innimo yahi ka o gorko yewtida e makko addanami habaru makko on ko humpitiɗa e makko o ala yetoɗami on sayi on miññirawo makko yahi o yiidi e nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallama o arti ɓay o arti Abu Zarri no sifade o inni ko hen ɗum addorɗa ko hen ɗum humpitiɗa ko hen ɗum wonduɗa e mum on sayi miñam makko inni wallahi mi wodiri Allah mi yi gorko wonɗo yamirde moƴƴere o haɗa ko boni kadi mo yamirde ko moƴƴi imo haɗori ko boni on sayi fa qultu lahu mi wi'imo min Abu Zarri lam tusfini min al khabar wo a laɓɓinanallan habaru o wona ɗum tum mi humpa innugol tum himo yamira ko moƴƴi haɗa ko boni wona ɗum tum mi humpa joni noon ɓaymiɗo faala humpitade ɓurini kanko Abu Zarri o wi fa ahastu jiraban wa asa mi ƴetti sasa kañum e tuggordu sasa ko hasi kon ko ɓe yoɓotono ko sasaji ndiyam ɓayre on sayi koye sasaji ɓe waɗata ndiyam ɓe wawa kadi yoɓade jooɓa hoy e sasaji ɗin o ƴetti sasa kañum e tuggordu summa akbaltu ila makka min mi madina rifar mi yehi ha mi hewtoyi makka mi ƴetti jooɓa an on mi yehi ha mi hewtoyi makka fa ja'altu la arifuhu wa akrahu an as'ala anhu mi daari mi tawi mi humpitaki fi makko kono mi nangi fi tefugol fi makko fa ja'altu li a'rifahu mi nangi fi andugol fi makko humpito kono mi faalaka landade fi makko fi hen ɗum ko e alhaali hulɓiniɗo fi hen ɗum ɓuray siyankoɓe ɓen 90 e temedere ma wiyen 90 e maɓɓe tawi on sahi ɓe jaɓali l'islam ko heferɓe himo huuli noon landagol fi makko tum goɗɗum yana o inni tawi miɗo añi miɗo aami landagol fi makko kono mi ari humpitagol kono miɗo aami landagol wa asrabu min ma e zamzam mi ari joni miɗo yala ndiyam zamzam wa kunu fil masjidi mi wona ka juulirde mi ari joni komi koɗo miɗo wonde jooɓa hum ankum mi ari miɗo tefude fi makko kono ko tefugol fi andugol tum mi faalaka landade fi Muhammad miɗo faala yiide Muhammad no gata goɗɗo piyam miɗon mara ɗo mi ma nandimo o tawi himo faala tefude fi makko tum lando fi makko kono noon inayi o feññi o ari ɗon ɗe wayi wastayi ko umra o ari imo yara ndiyam zamzam ona ka juulirde ɗo gaala kanko Abu Zarri o wi'i fa marra bi aliyu rewi moggo fa qaala o wi'i ka anna rajula garibun a sikkay o gorko ɗo ko koɗo o wi'i min o rewi moggo an o inni a sikkay ko koɗoni gaala kanko Abu Zarri o wi'i qultu na'am min ni hi ko koɗo fa qaala on say aliyu wi'i fantalik ma'i ilal manzil yaadu e an ka galle ɓay ko a koɗo mahim mi daara no weerira fantalaktu ma'ahu mi yaade e makko la yasaluni an shay'in wala as'aluhu wala ukhbiruhu e nder ko man yahata kon mi landaki mo fi hunde kankadi o wolana Allah hay hunde mi landaki mo o wolana Allah falamma asbahatu ɓay weeti mi waaloyi ton weeti gadawtu ilal masjidi mi dawi kadi mi yaari ka juulirde la as'alu anhu mi ala landade fi Muhammad mi ala landade fi goto min mi tum mi yehi ton wa laysa ahadun yukhbiruni anhu bi shay'in hay goto kadi wolana Allah fi Muhammad qala Abu Zarri inni fa marra bi aliyu kadi rewi e an ha joni fa qala wi
amana la lirrajuli ya'rifu manzilahu ba'd maana muɗum o wi a ene ha joni o gorko heɓali ko wernamo bi mana o heɓali manam ko wernamo qala Abu Zarri inni fa qultumi inni la o oye qala o wi pantalaga mayi o yaade an kadi ha hen qala o wi fa ma amruka a hande non en yewtay ko en woni fiyake ma wa ma aqdamaka hadhihi balda ko en adduma e ndi leydi qala o wi kanko Abu Zarri qultu lahu mi wi'animo kanko Ali in katamta alayya akhbartuka si a suuɗi tawi joni a yetata ko hay e goto woni hakkunde men mi yetotoma qala o wi fa inni af'alu o inni mi waɗay ɗum mi wolanta goto qala o wi qultu lahu mi wi'animo kanko Aliyu balagana hewtimem kamen woni ton Madina annahu qad kharaja ha huna rajulun yazumu annahu nabiyullah wonde goɗɗo no yalti Makka ɗo himo wi'i ko annabajo Allah fa arsaltu akhi yukallimuhu mi immini miñan an yo ar humpito yewtida e makko fa raja o hooti o taw yimmi walam yusfini min al khabari o laɓɓinanallan habar on walanakilan ko yewtinmi ko fa arattu an alqahu mi faala noon joni yiidugol e makko kanko tigi fiyo mi humpito ko laaɓi mi nuli kono mi humpitaki ko laaɓi joni noon ɓe faala arde humpito ko laaɓi joni noon ɓe haldi o wonu gundo ɓay hanki o yewtanamo hay hunde Aliyu wolnalimo kankade o wolnali o hay fus hande noon ɓe fuɗɗi wowtodirde seeɗa o landimo noon on yeetimo ko hin noon addimo o kono noon koyo ɓe haldi na goto wolan goɗɗo ɓay ko hunde wonande suuɗede fa qala lahu ama innaka qad rasatta Aliyu wimo ha Allah on handike ma hadha wajhi ilayhi udkhul min miɗo sutade ka makko ka woni ɗon naatu jokkani udkhul hayso adkhul kami naati o naatu yani ar jokkami iwtir ɓaawo an kami naati o naatu fa inni in ra'aytu ahadan akhafuhu simi i goɗɗo momi huli wota aru yana e meɗen ma humpito ko addi en ma anda ko wondi ko fi meɗen ɓayri piiji ɗi fof fewno ɗo ko suuɗugol umtu ilal ha'it mi immoto mi araka maari ka anni uslihu na ali wawa so tawi paɗe an ɗen taƴi miɗo ari tokkugol ma miɗo ari moƴƴintingol fi tun suuɗugol wamdi anta an yaha famada on sayi o yahi wamadaytu mahum yaade e makko ɓawo inni jokka hatta dakhala ha o naati wa dakhaltu maahu ala nabi mi naatiɗi e makko ka nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam fa qultu lahu mi wi'imo kanko nulaaɗo ɓay mi yi'imo minni a'rida alayya al islam weeɓitu l'islam on e an mi humpito ko woni ka diina fa aradahu nulaaɗo Allah arni diina kan e makko fa aslamtu makani mi silmi ɗon e ɗo kanko Abu Zarri o wi mi silmi ɗon e ɗo fa qala li on say nulaaɗo noon makaninmi ɓay mi silmi ya Aba Dhar uktum hadha al amra ndumuraɗo ɗo suuɗu nduye warji ila baladika huutuka leydi maɗa fa ida balagaka zuhuruna si hewtoyima feeñugol amen foolugol amen fa aqbil on say aari amma hande a silmi kono huutuka ma hade nulaaɗo no hulanima o tagura siyanko ɓen andu fi makko ɓe lorram nulaaɗo maki suuɗu ndumuraɗo immoɗa hootaka ma sa humpitoyke min heeɓi jama min heeɓi doole min heeɓi polgal on sa e aroye kono fewndo ɗo huutu fa qultu mi wi ɗum ko Abu Zarri woni sifade walladi ba'athaka bil haqq mi wondiri on Allah nulɗoma e hoore gonga la asukhanna biha bayna azhurihim mi yahay mi feññina mi sonka fi l'islam on yeeso maɓɓe mi ara joni mi wowla mi waɗa hito fi l'islam on mi andinaɓe mi silmi
e hoore ɗum kadi mi andinaɓe ko diinul islam kam woni gonga mi feññinaka yeeso maɓɓe ɗo fajiitu ilal masjidi o yimmi kanko tigi o wi mi ari ka juulirde wa Quraysum fii tawi Quraysiyankoɓe ɓenno ka juulirde toon fa qultu mi wi ya masara Quraysh inni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh tawi ngol konngol ndeñande wowrugol ɗum yeeso ɓen heeferɓe tawi ko hunde maapinde hunde sattude hunde teddude o wi kanko Abou Zarre o yimmi o ari ka juulirde o wi hey kono yo Quraysh awa yon andu min mi seedike reweteɗo ala si wona Allah e wore ɗum kadi mi seedike wonde Muhammadu o ko nulaɗo Allah ko jiyaɗo makko fa qaalu ɓe fof ɓe daaridiri ɓe inni ɓuumu ila hada sabihi imme wubbe yaha noon o oñiɗo ɗo kadi mo tawata jokki Muhammadu yane e makko fa qaamu on sahi ɓe fof ɓe widditi ɓe immi ɓe wubbi ɓe yani e makko fa duribtu li amuta mi piya fiyo mi may hakke ko tawata piggal ngal no tiiɗi kanko Abou Zarre mo sifaade fa adrakanil Abbas on sahi Abbas ari hewtimi o tawimmi o heɓɓimi tawi ɓe piilan ha muggo mi maayi on sahi Abbas ari tawimmi fa akabba alayya o hippi e hoore am summa aqbala alayhim o fewti e maɓɓe kanko Abbas fa qala o wi waylakum he on heɓi bone on heɓi nambara bone moɗon taqtuluna rajulan min Ghifar on waray gorko jeeyaɗo e ngol leñol wiyetengol Ghifar he o memmini masibo ko wara toon wa matjarukum wa mamarrukum ala Ghifar o wi julayagal mon ngal fof seteji moɗon ɗin fof e yaadu moɗon ka rewoton ɗon fof ko Ghifar yahoton ko ton rewoton waron goɗɗo jeeyaɗo e Ghifar iɗon andi ko toon woni laawol mongol ko ton rewoton ko ton yaroton ko ton julorton faagalaw anni on sahi ɓe tertimi ɓe ɗoofimi on sahi ɓe accitinmi falamma an asbahatil gadu nde wonno janngo on kadi weeti falamma an asbahatul gada ɓay mi weeti janngo bimbi Allah weetini e jam raja'atu mi arti kadi fa qultu misla ma qultu bil ams mi wowli kadi sifa ko mi wowli kon hanki bayi fa qaalu ɓe wi ha joni qumu ila hada sabi imme yanon e o oñiɗo ɗo tawi on sahi kala silmuɗo ko oñiɗo ɓe wi'atan fa sana bihi ma sana fa suni abi ma suni abil ams komi waɗa hanki komi waɗa ɗum kadi hande kanko Abou Zarre ko kanko on sifaade fa adrakanil Abbas kadi ari tawimmi o heɓɓimi fa kabba alayya o hippi e hoore am wa qala misla ma qala fi bil amsi o wowli sifa konngol ngol o wowluno ngol hanki laati ɓe tirtimo o qissano ka sahih al Bukhari fi no Abou Zarre silmiri noon ko kanko tigi sifino o silmiri yon noon ɗum ɗo soggama e o qissa fi moko baaɓe ɓe nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam noddiɗi seeɗa e jaɓirɓe gukku gukku no jeeya e ɓen ɗon kadi Tufayl ibn Amri Dawsi on ɗon kadi on kadi ko jeeyaɗo e silmunoɓe ɓen fewndo satti kana rajulan sharifan sa'iran labiba on ɗon hari ko gorko tedduɗo yimaynoɗo marɗo hakkille faamuɗo raisu kabilati Daws hari ko kanko woni hoorejo gorol dawsiyankoɓen ko ɓe yaman ɓen wa kanat li kabilatihi imaratun aw sibhu imara hari gorol makko ngol no laami ma ɗum hiɓe mari doole nanduɗe e laam fi baadi nawahil yaman e yoga e seraji ɗin e leydi yaman ɗin gadima Makka kankadi Tufaylu o ari Makka fi ami 11 min annubuwa o ari Makka ka hitande annabaku ngun yarata duuɓi 10 fastakbalahu ahluha qabla wusulihi ilayha yimɓe Makka ɓen jaɓɓimo ko adi o hewtude Makka wa bazalu lahu ajalla tahiyya wa akram taqdir ɓe okkimo yani ɓe waɗanimo salminandu labandu salminandu mawndu salminandu hittundu e teddungal moolanaga ɓay ko koɗo iwɗo e leydi
imo konta kadi ka lamɓe ma ɗum iwɗo e gorol jogingol doole jogingol laamu hittugol ɓe wimo ya Tufayl innaka qadimta biladana wa hadha arrajulu alladi bayna azhurina kad adala bina joni ɓe huɓɓindemo fi nulaar ɓeyni hey ko an yo Tufaylu a ari ka leydi amen ɗo ya andu noon gorko no ɗo oɗo gorko o tampinime mo hakkude amen ɗo o jukkinime o gorko mo tawɗa ɗo o wonɗo hakkude amen ɗo o jukkinime wakad farraqa jama'atana o sendi jama'a men on fo o lanci yimɓe ɓen wa sattata amrana o sendi muraɗi amen ɗin o bonni hakkude amen o lanci yimɓe ɓen o bonni hakkude amen wa innama qawluhu ka sihri kono konngol makko ngol hakke ko wawi nangude goɗɗo konngol makko ɗin no wawi wa biliw yufarriqu bayna rajuli wa abihi imo wawi sendude hakkude gorko e baba muɗum wa bayna rajuli wa akhihi e hakkude gorko e nene gotum wa bayna rajuli wa zawjihi e hakkude gorko e ɓeygu makko wa inna nahsa alayka meɗen hulamma wa ala qawmika e yimɓe maɓen ma qad dakhala alayna ko naati konka amen ɗo min faala ko ari konka amen ɗo ta ɗum hewtu ka mo ko yolli kon e hakkude amen ɗo ta yollo ka e hakkude moɗon sabuna oɗo aaden mo wawi lancindirde hakkude yimɓe ɓen si goɗɗo e nene goto ɓe silmi o jaɓi oɗa ɗen silmali no wawi wonde hala ɓe yiidata hande kadi kono wawi accitata aaden e ɓiɗɗo mum si baba on silmi ɓiɗɗo on silmali no wawa hala ɓe tugguidirta haala kono oya accitata si ko ɓiɗɗo on silmi baba on silmali ɓiɗɗo on jaɓata accitude hay baba makko wari ko noon oɗo wayi haala makko kam no wawi o mbilew golle makko ɗen kadi no wawi o mbilew imo wawi nangude goɗɗo wano mbile nangirta goɗɗo ni imo wawi kadi sendude hakkude jama o wano mbilejo sendidirta hakkude yimɓe ɓen hiɓe rentindemo ɓe innimo falatu kallimu wota a yewtido e o dey wala tasma anna minhu say an wota a nanirmo hay hunde wota jaɓu yewton dey oɗo ko adem marɗo e mbilew so yewtiri tum o nangeta ɓay noon ko sendo hakkude jama on wota jaɓu yewtiɗo hiɓe rentindemo fi taw yewtude e nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu Tufaylu wi fa wallahi ma zalu bi hatta ajmatu Allah asma minhu saya ɓe cukkimi mi wondiri Allah ɓe serali no cukkomi no wolanmi no rentinanmi no hulɓinanmi yidugol e o yewtidugol e makko ha mi anni mi tabintini wonde mi nanata e nulaɗo hay hunde mi jentata ko mo toode mi anni wonde mi jentata ko wala o kallimu mi wowlidata e makko toode hatta hasaw to usuni ha mi ƴetti goɗɗum mi waɗi ka nowru am wano bunani ma bagi mum mi ƴetti ko aywa buna ma bagi mum mi waɗi ka nowru am hina gadawtu ilal masjidi nde mi dawno ka juulirde mi hendi goɗɗum mi waɗi ka nowru am mi waɗi ɗon kursuf ko wiyete kursuf ko aywa bunani wa kottulum mi ƴetti wano kottulum waɗi ka nowru makko fewta o nanu ko nulaɗo wolata kon hakke ko ɓe arintini mo e jentagol nulaɗo faraƙan min an yablugani shay'un min qawlihi ka hulugol nde hewtatanmi goɗɗum e konngol makko ngol dala kanko Tufaylu himo sifade o wi fagadawtu ilal masjidi mi dayi ka juulirde fa iza huwa qa'imun yusalli indal kaaba tawi nulaɗo no dari mi tawi nulaɗo no dari no juulude ka suudu kaaba fa qumtu qariban minhu kono mi ari mi ɓadi mi dari moggo makko fa aba llahu illa an yusmi'ani ba'da qawlihi tawi miɗo anni mi jentatako ko wolata kon kono Allah sali si wona o nani nanmi goɗɗum e konnguɗi makko ɗi miɗo yetti kottolum waɗi ka noppi an digi fitami nan ko wolata kon kono Allah kam nani nimmi e yoga e ko wowlata kon ɓayta himo dari himo juulude ka kaaba fa sami'tu kalaman hasanan mi nani noon haala laɓaka ko janggata kon e ko yewtata kon fa qultu fi nafsi mi miiji ka wonki an ko ɗum woni o ɓultuɗo ko miijagol wa sakla ummi e hattande nene an mana ko konngol ngol goɗɗo wolata si tawi woni ɗen o perdi
ma ɗum o heɓi nambara ma o heɓi ko wiyete kon fitna sattede o inni wallahi inni rajulun labibun sa'ir min goɗɗo wawata lan kujinde komi gorko marɗo hakkille yimowo kadi ma yakfa alayya alhasana min alqabil min kadi miɗo sendidiri ko kaani e ko laaɓa suuɗanaki lan ko kaani kon e ko laaɓa kon suuɗanaki lan accimi jento o fama yamnawni an asma min hada rajul ko hen ɗum haɗatanmi mi jento o gorko wonami kujinteɗo wonami paykum wonami komojo min kadi ala ko hatta mi nana ko oɗo woni wolude kon ma yamnawni an asma min hada rajuli ma yaqulu ala hunde ko haɗata mi jento o gorko ko wolata ko min kay miɗo sendidiri gonga e fenade fa in kana hasana qabiltuhu si tawi ko gonga koko moƴƴi mi jaɓa wa in kana qabihan taraktuhu si tawi koko kaani mi hawka to min kay miɗo sendidiri gonga e fenade fa makastu hatta sarafa ila baytihi fattabatu mi habbi ɗon ɗen ha nulaɗo seeni ka suudu mum mi iwtiri ɓaawo makko mi jokki mo hatta ida dakhala baytahu ha nulaɗo naati ka suudu mum dakhaltu alayhi mi naati e hoore makko fa aradtu alayhi qissata maqdami on sayi mi sifanimo mi weeɓitanimo qissa ko addilan ko makka ɗo wa tahwifi nnasi iyaya e ko yimɓe ɓen hulɓinimmi kon e makko ko yimɓe ɓen hulɓinimmi kon wa saddil uduni bil kursufi e uddirgol noppi ɗin kottolum wa ko rewɓe waɗayno e muɗum kon fiyota goɗɗum yalto e maɓɓe wano bagi hoyni ɗen ma ɗum kottolo e ko nande e muɗum summa sama e baadi kalami mi sifanimo komi nani kon goɗɗum e haala makko kanko nulaɗo wa qultu lahu mi wi'imo arid alayya amraka weeɓitanin fiyake ma on sifanolan fa arada alayya al islama nulaɗo allah arni e an islamu on watala alayya al qur'ana o janganinmi al qur'an fa wallahi ma samitu qawlan qattun ahsana minhu wallahi mi wondiri allah mi nanali ha hande konngol haynde wootere ɓurgol laɓede e konngol konko wowli ɓurgol moƴƴude ko wowli wala amran adalu minhu mi nanali ha hande mi aali hunde ɓurde nunɗude diini ko arni an fa aslamtu on sayi mi silmiki tan koɓe hulno kon tawi ɓe daɗaɗi wa sahidtu sahadatal haqqi mi seedi seedeyagal gonga kan andi jomiraɓe hakkille ɓen si wowlanama goɗɗum wonde hunde kaari ko fenade hunde kaari ko mere hunde kaari ko ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓenna ha meɗen humpa taw ha men anda minen ka si min wolanama min wawi sendidirde si ko gonga ni e si ko fenade na ko yimɓe ɓe jenti wolanta men kontum min accitirta sabu mum be min humpito min yaha min yiya ma min nana ha min anda minen kadi miɗen sendidiri gonga e fenade kanko Tufaylu o wi mi seedi seedeyagal gonga ngal mi seedi la ilaha illallah muhammadun rasulullah wa qultu lahu on say mi wi'imo kanko nulaɗo inni muta'un fi qawmi min noon komi ɗoftaɗo ka yimɓe am ɓen no andi komi neɗɗanke jokketeɗo miɗo mari jama wa nulaɗo allah sallallahu alaihi wasallam ma kanko Tufaylu emo sifanade nulaɗo o wiya andu komi ɗoftaɗo ka yimɓe am miɗo mari jama waraji woni ilayhim komi ruttotoɗo kadi ka maɓɓe mi hootay woni ka maɓɓe wa da'ihim ila l islami komi noddayɗoɓe e l'islam fadullaha an yaj'ala li aya toro allah yo allah waɗanam mu'jiza ma ɗum maande fada'a nulaɗo allah du'animo o inni woya andu komi jaɓanteɗo komi ɗofteteɗo yimɓe am ɓen no yiɗinmi no teddininmi komi wolani ɓe o ɓe wattana yiimi joni noon miɗo hootude ka maɓɓe mi nodda ɓe e l'islam joni noon mi mara hay hunde ko wiyete maande mum ko tawata hollayɓe ko komi wondi e muɗum ko gonga ni e hino ɗum ɗo ɗen woni komi ardi e mum ko be mi heɓa maande mum ko fanɗi o komi hollaɓe on sa o inni o kanko Tufaylu o inni nulaɗo o du'anomo fi yo allah waɗanmo maande mum on say nulaɗo allah sallallahu alaihi wasallam du'i yo allah hokkonmo maande ko yaada e mum wa kanat ayatuhu annahu lamma dana min qawmihi ja'ala allahu nuran fi wajhihi mislul misbah ɓay o ɓattike yahugol ka yimɓe makko ɓen o yi makka o hooti o yahi ha o sutuke dawsu ka yimɓe makko ɓen to o sutike e nder leydi yaman ndin ka o hoɗi toon allah waɗanimo annora ka yeeso makko wawngol wa lampe
annora wawɗo wa lampe tawi ɗum ɗon no jalbiriwa ampul ni yeeso ka yeeso makko fa qala o wi kanko Tufaylu allahumma fi gayri wajhi allah yiilu o annora waɗamo nokkugo harana ka yeeso an ahsa an yaqulu hadihi musla miɗo huli wota ɓe innoyi wonde ɗum ɗo ɗen koko hutta yani yeeso an gon hutta ha ɗum ɗo jalbi ma ɗum koko wuja ma ɗum koko baka ma koko hutta ha moƴƴi si ɗum ɗo waɗiri ni moƴƴina ɓe tabe sikku awa ɗum ɗo ko pilan tun e ƴoyre ɓe waɗa ko siri papare e ƴoyre waɗa on sa o tori allah yo allah waɗu ɗum nokkugo e ɓandu makko ɗum ma nokkugo e ko wondi e mum haranaka yeeso yimɓe mo huli o taɓe innoy ɗum ɗo koko moƴƴina koko hutta waɗa ka yeeso makko fatahawwalan nuru ila sawtihi on sa e annora on yiili iwi ka yeeso makko ari ka tuggordu makko fadaa abahu o yahi o noddi ben makko wa zawjatahu e ɓeygu makko ilal islami kal islam fa aslama ɓen ɗon ɗiɗi noon silmi ben makko silmi ɓeygu makko kadi silmi wa abta alayhi qawmuhu fil islami yimɓe makko ɓen noon nenniti kal islam lakin lam yazal bihim o serali himo nodda ɓe o yondina ɓe e mana o heninana ɓe ko ɓe woni wowlude kon fiyo henan ɓe hatta hajara ha o firi badal khandaki ɓawo khandak on feƴƴude guere khandak on feƴƴude o firi wa maahu sab'una tawi mo wonde e capanɗe jeeɗiɗo aw samanuna baytan cuuɗi capanɗe jeetati min qawmi e yimɓe makko ɓeɗo fof maɓɓe tawi ɓe naati ka dinal islam kanko o iwi yaman o tawi o heeɓi capanɗe jeeɗiɗo cuuɗi ɓe tawata ɓeɗo fof gomɗini wakad abla fil islami kanko Tufayl o jarribano kal islam bala an hasanan jarribande moƴƴere ko ɗum woni o yani shahidi wa qutila shahidan o wara ko yanɗo shahidi yawmal yamama e guere feƴƴunoɗon ka wiyete ɗum ma'arakatul yamama guere wanno ɗon fewdo zamanu sayna aboubacrin siddiqi radiallahu anhu hakkude maɓɓe e Musaylimata al-Kazzab ko e on guere ɗon kanko Tufayl o feƴƴi no jeeya e maɓɓe kadi ko goto luttuɗo no jeeya e maɓɓe kadi o wiyeteɗo Damadul Azdi kana min Azdi Sanua on ɗon ko jeyanoɗo e ndi leydi wiyetende Azdi Sanua ɗum ko Yaman wa kana yarqa min hadha rihi qadima Makka fa sami'a sufaha'aha yaquluna inna Muhammadan majnun tawi kanko o wiyeteɗo Damadunil Azdi iwɗo e Azdi Sanua leydi Yaman ndin tawi ko ndun hendu o yahayno e nder muɗum tawi ko ngabbayɗo e nder ɗum ɗon o yimmi noon o ari Makka o nani e majjuɓe yimɓe Makka ɓen komoɓe yimɓe Makka ɓen hiɓe inna wonde Muhammadu o ko feetuɗo faqala o wi law anni ataytu hadha rajula la alla llaha yasfihi ala yadi o accimi yahka o gorko mo ɓe inni ko feetuɗo no gasa hara Allah on sellinaymo e juuɗe an falaqiyahu faqala ya Muhammad inni alqa min hadha rih alqa oɗo ko moccugol no wawa hara ko moccugol wa kana yalqa min hadha rih imo moccayno o wuttira hendu ndum ka hunduko makko mana kanko ari ko moccowo ɓay noon o nani yimɓe Makka ɓen noyna o ko feetuɗo o inni accimi ara ka o feetuɗo no gasa mi moccamo no gasa Allah subhanahu wa taala sellinamo e juuɗe an faqala on sa wari o inni Muhammadu min dey komi moccayɗo fa hallaka hara a accay mocce yani hiɗa hatujini e an mi mocce faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam maaki inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu on sa o nani nulaɗo no maka ɗi konguɗi ɗo yettore ko Allah on woodani iɗen yettamo iɗen wallinoramo mo Allah on fewni majjinomo ala mo Allah majjini e hawrindinomo e peewal ala
mi seedi ke reweteɗo ala si wona Allah nafa rewɗo lorra mo rewali reweteɗo e haqiqa ala sina kanko tuwoni reweteɗo e haqiqa kafidiɗɗo alanamo mi seedi ko wonde Muhammadu o ko jeyaɗo makko ko nulaɗo makko amma ba'd ɓen andi ɗum ɗo ko auditorte ɗum hutuba nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓawo yawi o moccay mo faala moccude mo ɓaynani hakkille ɗen no totti o nulaɗo jangi ko jangiɗo faqala on sayi damadunil asdi inni aida alayya kalimatika haulayi fillitanin ɗi konguɗi ma ɗo fa adamna alayhi rasulullah nulaɗo Allah fillitiɗi e makko salasa marrati laabi tati mo wowlude fillito faqala o inni laqad samitu qawlal kahana mi nani konguɗi waggeɓe ɓen ko ɗum woni dureɓe mawɓe ɓen wa qawla saharati e konguɗi mbileɓe ɓen wa qawla su'ara e konguɗi yimoɓe ɓen fama samitu misla kalimatika haulai mi nanali haali sifaɗi konguɗi maɗo ha hana wala kad balagna gamusal bahari ɗiɗo yettike ka luggendiji maayo yani ko wiyete gamusu ko yemoto tawa laɓɓinay goɗɗum e ko luggi o ko metti hewtude o o inni ɗiɗo konguɗi ɗiɗo yettike e nokkure luggunde ka nder maayo ɗiɗo yettike e nokkure luggunde ka nder maayo haɗiyata ka o bayuka alal islami addu soke o ma ngon mi adduda e maɗa mi yeeyinoma e hoore l'islam o o bayahu o yeeyini nulaɗo o ƴettani mo adi ko naati kal islam kisan o seedi la ilaha illallah muhammadu rasulullah ɓayɓa yayinni o ko feetuɗo o inni a ceddi mi moccaymo ɓaɗo o inni o min de miɗo mocca sifan ndu hendu wifay ndu e hoore yimɓe ɓe ɓeɓa sifanɗe e nawnaje nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ndeɓe yewtirno nulaɗo jangiɗi konguɗi ɗo tum inni nde nelaɗo sifati kanko o silmiri sabu ɗum ara en wawa darade ɗo hande ɓe woktu on ni seeɗa si fuɗɗiɗen nasalullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana ila ma yuhibbu wa yarda en torki Allah on famin en dina men mo jokkina en ka o jokkina en ko ɓuuri fewde e ɗati o newnana en famugol e jikku nulaɗo ɗon e gurdam maɓɓe ɗan ko newnana en ñentigol ɗum o waɗa na en famuji lugguɗi o waɗana en ñentigal moƴƴal woni nde nulaɗo men sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. خير من جميع بلدكم. من فرمان الله سبحانه وتعالى أن يرسلنا ورن وكافيس الموت مجح من ترتيبنا ورمي. نمسي بحجو بحجو بحون بحداده وون بحداده وون وسائدو كدو دينا تيبي. هرايو نجلب النوم عند كذي هدين دلات هرايو نجلب النوم دلات info si o ɗo to hewti en sendene ɓe ɗo kama koɓe meɗen e ɓetata en fo meɗen hiɗen gueɗiɓe joni makiteɓe cheikh aboubacry diare diallo hafisahullah haɗa ɗon gueɗi ɓe ƴettani en programme talataji ɗen fo à partir de 17h30 heure GMT fi jokkitanagol en nde ɗo deftere wiyetende arrahiqul mahtum wonde yewtude en fi gurdandiraɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam haray hande hiɗen e jonde nogay e nogay e goaɓore nde ɗum woni goaɓere nde dande nogay e goaɓere nde inchallah ɗo e jangge fof largal e fof inchallah aray wono ɓangguirten noon kala musidɓe tawɓe haton jinni feƴƴuɗin fof ɓe wawde hendade ka youtube sen youtube Duɗɗi Dina TV ko wannoon kadi ndewɗo wawde hendade ka telegram wonande ɗum cible fawdo say ɗo so daari ka hoore vidéo ka telegram ɗon liye telegram on ɗon so ñoƴƴima on waway hendagol feƴƴuɗɗin ko wannoon on no newoyon wawa hendagol ɗiɗo ka site internet Duɗɗi Dina TV e ka application no gandi application won disponible ko Play Store site on ne woni disponible ka Google hare oɗo programme ɓe joguimo mardiji ɗen fou à partir de 17h30 heure GMT si tawi woni gante fof si yenta senoɗe maɓɓe ɗo inchallah tabaraka wa taala haɗa hande en ko ɗo wonni ngedargol no darre ɓawa wuto motike moƴƴa
min inna on en e talatara won sikulungal lahu moy min dara waɗo min inna assalamu aleykum wa rahmatullahi